Aye na mixewetana kambe hi vito ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta ma ha ri na mfundhisi mashava eka nongonoko wa ku tlhantlha Bibele. Hi ya amahlweni hi tlhantlha Bibele eka madyambu ya siku ra namuntlha. Xikwembu xi mpfuni xi mi katekisa xi mi endla hi titswalu kwalano mi nga kona. God bless you so much. I hope ma kuma swin'wana swa kahle swa matimba swa xiyimo xa le henhla. Sweswi hi ya tlhantlha Bibele eka Matewu chapter number 3 kona hi lava ku ya hlaya verse number 10. A hi tekeni verse number 10 ntsena hi ya tlhantlha yona. Yiri Matewu chapter 3 verse number 10 yiri and now also the axe is laid unto the root of the tree, therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewled down and cast into the fire. Hey, I tlhatlheni verse leyiwani. Matewu chapter 3 verse number 10. Se la hi nga hlaya kona yiri ni sweswi Xihloka xi vekiwini atimitswini ta murhi wun'wana na wun'wana, kutani murhi wun'wana na wun'wana lowu nga vekiki mihandzu wu ta tsemiwa wu ya hoxiwa antilweni wuntshwa. Murhi wun'wana na wun'wana lowu nga vekiki mihandzu. So la hi lava ku tiva ku hi xihi xihloka lexi nga vekiwa atimitswini ta murhi wun'wana na wun'wana, because some people think ku xihloka lexi nga vekiwa atimitswini ta murhi wun'wana na wun'wana is death, i rifu. Hi mhaka ya ku fa munhu lontsongo ku fa na munhu lokulu. Alright, se na tivutisa mina ku loko ri ku i xihloka lexi nga vekiwa atimitswini ta murhi wun'wana na wun'wana i rifu, se vanhu lava nga fetetela va nga va tsemiwe hi xihloka lexi na? Vafundhisi lava nga hundza misaveni va nga va tsemiwe hi xihloka lexi na? Vakreste lava nga hundza misaveni va nga va tsemiwe hi xihloka lexi na? Hikuva van'wana va rileta xihloka lexi na rifu va ku loko yi ku xihloka xi vekiwini atimitswini ta murhi wun'wana na wun'wanyana i rifu leri nga vekiwa henhla ka munhu wun'wana na wun'wanyana. Let me say to you, mhaka ya xihloka has nothing to do with death. A swi fambelani na rifu sweswo. Loko rito ra Xikwembu ri ku xihloka xi vekiwini atimitswini ta murhi wun'wana na wun'wanyana, murhi wun'wana na wun'wana lowu nga vekiki mihandzu wu ta tsemiwa ya hoxiwa andzilweni lowu nga heriki. Xihloka lexi ku vulavuriwaka hi xona la a hi rifu. Xihloka lexi ku vulavuriwaka hi xona la is a judgment. Hi ndlela yin'wanyana judgment yi vekiwini a henhla ka munhu wun'wana na wun'wana. Munhu wun'wana na wun'wana a ku heteleleni u ta avanyisiwa hi ku ya hi mihandzu leyi a yi veka loko a ha ri amirini. Alright, before hi conclude hi fika amakumu, a hi languseni eka buku leyiwani Revelation chapter 20. You read verse number 7 hambi mo fika na yona eka verse number 15. A ni nga yi hlayi sweswiwani mara nto yi hlamuseta kunene. Revelation 20 verse 7 to 15. Se eka Revelation 20 verse 7 to 15 hi la xihloka lexiya Johana a vulavula hi xona. I Johana mkhuvuri loyi a ri ku khuvuleni ka vanhu. A ku mina ni mi khuvula hi mati mara wata lowo tlula mina loyi a nga ta mi khuvula hi moya, a mi khuvula na hi moya lowo kwetsima. Mara vekani mihandzu hi ku ya hi ku hundzuka ka n'wina. Vekani mihandzu according hi ku ya hi ku hundzuka ka n'wina, according to your level of salvation. Ku ponisiwa ka n'wina level leyi mi nge le ka yona, vekani mihandzu leyinene. Hi mhaka ya ku loko mi nga veki mihandzu leyinene xihloka xi vekiwini, ma swi twani, xihloka xi vekiwini atimitswini ta murhi wun'wana na wun'wana. Se murhi wun'wana na wun'wana lowu nga vekiki mihandzu wu ta tsemiwa hoxiwa ntilweni. A hi languseni xihloka lexiya xi ya vonaka ka Revelation 20 verse 7 ku fika eka verse number 15. Johana muapostola u ri ni vona vafi lavakulu na lavatsongo na loyi a tshameke a xiluvelweni
ni vona vafi lavakulu na lavatsongo va ka va kongoma xiluvelweni. Un'wana na un'wana a avanyisiwa hi ku ya hi leswi a nga tshama a swi endla loko a ha ri emirini. Se xihloka la se xi sungula ku tirha. Xihloka se xi le ku tirheni. Se eka verse number 15 ya hlamuseta la xikarhi ku hangunuxiwa tibuku. Ku hangunuxiwa na buku yin'wana ku nga buku ya vutomi lebyi nga heriki. Loko vito ra munhu ri nga kumiwi ri tsariwini a bukwini leyi, yi ri ka verse number 15 ya chapter 20, munhu yoloyo a tekiwa a hoxiwa ativeni ra ndzilo lowu nga heriki. So you can see ku the X is working now. Se xihloka xi le ku tirheni. Se xihloka lexi nga vekiwa atimitswini i judgment leyi nga vekiwa a henhla ka munhu un'wana na un'wana. Na sweswi mi nge le ku swi endleni haleno swi ta jajiwa ku a ku ri leswinene kumbe a ku ri leswo lahlekisa vanhu na. Xihloka xi ta tirha ku heteleleni. Michumu hikwaleyi hi endlaku loko hi chumayila, we pastors hi ta va accountable eka leswi hi swi chumayilaka. Hi ta va accountable aka leswi hi swi endlaku. Anything a ku nga tumbeli ribye a henhla ka ribye rin'wana. Siku ra judgment day hinkwaswo swilo swi ta va swi ri erivaleni. Se ku ta va ku ri siku leri xihloka lexi Johana Mkhuvuri a xi vula ku xi vekiwini atimitswini ta murhi wun'wana na wun'wana, ta nsinya wun'wana na wun'wana, ene xa tsema. Swi vula ku judgment yi vekiwini a henhla ka munhu un'wana na un'wana. Munhu un'wana na un'wana u ta avanyisiwa hi ku ya hi mihandzu ya yena leyi a yi veka. Ku nga va ku ri mihandzu leyo biha, u ta avanyisiwa, kumbe mihandzu leyinene, naswona u ta avanyisiwa a nyikiwa hari ya vutomi lebyi nga heriki, a nyikiwa xidlodlo. So mhaka ya xihloka lexi nga vekiwa atimitswini ta murhi wun'wana na wun'wanyana has nothing to do with death. Van'wana va ku i rifu ri vekiwini henhla ka munhu un'wana na un'wana. I rifu ku fa munhu un'wana na un'wanyana, a swi khumbani helo. Xihloka lexi ku vulavuriwaka hi xona is a judgment. I banga ra ku avanyisa. I xihloka xa ku avanyisa lexi nga ta tirha hi siku ra judgment day. Va ka hina a hi tsakeni, hi tiphina, hi hanya aka vutomi lebyi, but forget not ku ku na the judgment day. Ku na siku ra ku avanyisiwa laha mitirho hinkwayo leyi munhu a nga yi endla a xinyamini na leyi a nga yi endla a ku vonakaleni yi nga ta humeseliwa arivaleni, yi sungula ku hleriwa. Se hi laha xihloka lexi nga vekiwa atimitswini xi nga ta sungula ku tirha. Hi laha xihloka lexi nga vekiwa atimitswini ta murhi wun'wana na wun'wana xi nga ta sungula ku tirha. I hope mi kume swin'wana hi tlhatlheni bibele la. God bless you so much. Hosi a yi mi tekisi, hosi a yi mi endli hi titswalo. Vanani na madyambu lamanene, mfundhisi Mashava va mi rhandza swinene. Ni khongeleleni hi ta ya mahlweni hi tlhatlha bibele nakambe, hi tlhatlha leto tala. Xikwembu a xi mpfuni xi mi katekisa hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. God bless you so much. Loko ku ri na swivutiso swin'wana na swin'wanyani ni ta swi twa kwala ka ti-comment, hi kota ku ya amahlweni. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. But a hi vutiseni hi ri karhi hi swi tiva ku mfundhisi Mashava a vo tiva hinkwaswo, ho va ku dyondzeni na ku hlawuteriwa hi Xikwembu. Swi fana loko wo ni vutisa ku kukuluwa wu nga ringa loko Petro a landzula Yesu, a ku ri tihuku ta mani? Ni ta ku a ku ri tihuku ta mani mina? Ni ta swi tiva mi ku ri tihuku ta mani? Kukuluwa wu nga ringa loko Petro a landzula Yesu, ni ta swi tiva ku a ti fuyiwi hi mani mi tihuku letiya? Sweswo ni nge swi tivi, na n'wina mi nge swi tivi ku a ku ri tihuku ta mani. Se hosi a yi pfuni hi katekisa laha no endlela ku a hi vutiseni hi ri serious, hi vutisa hi vuenti, hi kota ku pfuneka. God bless you so much. Xikwembu a xi mi endli xi mi katekisa ku ya amahlweni. Van'wana va n'wina loko mi chava man inboxa ka Pastor Mashava MH mi ta ni kuma. God bless you so much. Hi kota ku pfunana, vhangeli leyi yi lava ku hi pfunana, hi lemukisana. Xikwembu a xi mpfuni xi mi katekisa, na mi rhandza swinene. Hosi a yi mi hlayisi ku ya amahlweni. God bless you. Goodbye.
In Jesus' name, amen.